Kini kedai ke All India Radio Shillong, ka khubor ban puli dailu setas im, kini kilong kimat pakongsan jang ka khubor. Lapan semaya Konrad Kesang Ma kumu Menteri Rangba ke Meghalaya daulat kejala upagu Chauhan hinen kesngi ha kejingdon lengkan Menteri Rangba adu Narendra Modi. Pentikna Menteri Rangba ke Meghalaya Konrad Kesang Ma ba ke sarkar MDA2 kan syem miki kendon banam aila de kejingti ba jingkai be an yu do yong ha kejala. Bat khot jihalang Menteri Rangba adu Narendra Modi ya baro ki menteri jong ke sarkar Assam ha Guwahati hinen kesngi ban bishar bania iki kam bapher be dai bat ka bha kamiat bat ke jing pentri kam ya ki skim jong ke sarkar. Kalong ka ban saken mau ha Meghalaya ba Konrad Kesang Ma ula syem jing smai henen kesngi sa shisen pat kum Menteri Rangba ke jela ha ke baladon rengkat Menteri Rangba adu Narendra Modi Menteri Korbari Amit Shah bat Presiden keseng BJP JP Nada. Lapan semayu Konrad Kesang Ma da ulat ke jela Phagu Chauhan ha ke jalang ke belalong Haraj Bhavan Shillong. Ka Meghalaya Democratic Alliance tu kalawan hakabor hadian ba ka NPP kalayo ek jingkershan na ka BJP, UDP, PDF, HSPDP bat kato ka ningut kikertong shimet. Uba Preston Tensong bat uba senyaw bahalang dhar kila shim jing smai henen kesngi kum ki Deputy Chief Minister jong ki jala hapo ka sarkar MDA2 ka bakan thup khat arngut ki menteri. Ki khandai ngut ki wai pat ki menteri ki bila shim jing smai lang hnen ka sngi ki long uba Alexander Lalu Hek ka Dr. Amperin Linglo uba Paul Lingdo uba Kamingwan Mbon u Abu Tahir Mandal uba Kermen Shila u Marquis N Marak u Rakam E Sangma bat uba Shakler Wajri. Hashwa ke jihalang shim jing smai u Konrad Kesang Ma bat ka kunhun menteri jongu kile shim bentalang ha ke jia seng duai ha Shillong. Menteri Rangba ke Meghalaya Konrad Kesang Ma ubala shim jing smai hinen kesngi ula pentikna ba ke sarkar MDA2 kan shim miki kendon ban ailat ek jingti bat jingkai be an yu do yong ha ke jela. Ula ong ba ke sarkar bathamai kan yai beteng ban trei pendap yaki projek ki bakala dep bu mau nong rim. Habakran bat kinong pathai kubor hadin baladep ke jingbam semai Konrad Kesang Ma ulong ba ke sarkar kan yai beteng ban pai khamat shiki jingdon kam ba kongsan jong upai ba bat ke imlang salang bat ru ban penbiang yi ke lan ai kam ai jam na ke benta ke samla ula banru halor ke jingpen bha hakiliang baro na du ke boarding ke koit ke kya ke information technology ke puli puthi bat ke kam jongok kai perthei ha ka be dai pat bat ke je ka japut bat ka Assam ulong ba ke je kren ken salong biang hadin kapto ka nipor bat ka Assam banweng yakini ke jing e ha ki hreu tali ki jaka badangsa Unoyalam keseng Nationalist Democratic Progressive Party NDPP jong ka Nagaland unai pi Rio ula shim jing sma ku Menteri Rangba jong ke jelah nen kesngi ha ke jing don rengkat Menteri Rangba do Narendra Modi lapan sma yu unai pi Rio da ulat ke jelah ula Ganesen ha Capital Cultural Hall ha Kohima kani kalong kesamai ke besan ba unai pi Rio ulapat yakakam ku Menteri Rangba ke Nagaland Kalong ru kesin ke Beningkong ba ke Nagaland kan sakhi ye ke jingdon arngut ke Deputy Chief Minister ha ka hun menteri kata uti ar zeliang jong ke NDPP bat uwai pattern jong ke BJP. Kiwairu ke menteri ke la shim jing smailang hnen kesngi. Ke sarkar sindrop NDPP BJP kala job ha ki lai phoi nyau tali na ki hinreu phau tali ki constituency. Kane kalong ru kesin ke baar ba kini ki atli ke seng ke NDPP bat ke BJP ki atre sindrop lang banthaw ya ke sarkar ha Nagaland. Menteri Rangba ba menshwa jong ke Meghalaya Dr. Mukul Sangma ulong ba ke seng jong ke Trinamool Congress menta kan sa penpa ya la ke benta kum kaliang persya kabayate. Habayakran ba kinong thok kubor hakala sngi ublay ulong ba man laway pakaway kinong mikmat bala syajin bat kaseng san perthei kidan ke jingkit khli na kabenta ban wanra ya ke jingmentoy bat ka roy kapar na kabenta upai ba jong ke jella ulaban ba kiseng san perthei ke de ban la ke jutang bat ban yai trei na kabenta ban yada ya ki hok jong ki briu bat jong ka senshar pat ba
Hakajo kapor working president jong ke PDF uba bantidor lingdo ulaong bakaseng kamshim nabu kanu ka kendon nakabanta ban yo shuki menteri hakasorkar MDA2 Henry Kanyatre lang bat kasorkar. Kini kedek All India Radio Shillong kabon lam shapi ya kubor. Menteri Rang Badu Narendra Modi ula penlong jialang bat barok ki menteri jong ke sarkar Assam ha Guwahati hinin kasngi ha ka ba ula bishar banya eki kam ba pher baya day bat ka bha kamian bat ru ke jing pentrai kam ye ki scheme jong ke sarkar. Menteri Rang ba ka Assam lembat ki wedi ki menteri kira lait banya shimbanta ha ka jialang. Menteri Rang Badu Narendra Modi ubala wanjung arsengi ya kathan chate la mingi ule don ringkat hakijing bam sama jong ki menteri Rang Ba ke Meghalaya bat Nagaland bat menta kasngi unlet banya don lang hakijing bam sama jo menteri Rang Ba ka Tripura. Menteri Rang Badu Narendra Modi ula penpau ke jingkimen halo ke jing pelat ban penya ya ke rel Bharat Gaurav train hakathan chate la mingi kaban salong hak arphuwei tarik menta ubnai. Hau kerwo umudi ulaong bakane kan long kakam kabansa jingken mau bat bamento shibu ni kibriu ke batrang banwat jingtip sapang kathan chate la mingi. Ke Indian Railways kalarai ban pentrekam ye ka North East Discovery beyond Guwahati ke jinglet keleng kathan chate la mingi balapen wandur kerpang. Kejinga lenti de rel kan kentup ya ka Guwahati ka Shiva Sagar Jorhat bat Kaziranga ha Assam ka Unnakoti Agartala bat Udaipur ha Tripura ka Dimapur ha Nagaland bat ka Shillong bat Sora ha Meghalaya. Kini kejinga lenti kan long nakabenta Khatsansngi. Ka Indian Institute of Management Shillong kalapenlong ya ka Business Leadership Summit and Learning on the Green Turf. Ka Business Leadership Summit BLS kadai ka program ba shisen shisnam jong IIM Shillong ba chupenlong hakasan bat 100 tarik ubnai leper. Ka pang jong ka summit menta ka snam ka long Youth Managerial Competence and National Growth bat lawan banya shimbanta de kiriu shampang na kibenta ba pher haka ba kaliatai halor ka yo ka kot jong kari India bat kilat kilanti na kabenta ka jingroi bat jingkiu shaprang jong ki samla kari. Ka Central Bureau of Communication CBC jongkatnat Information and Broadcasting ka Sarkar India Regional Office Shillong kalapenlong yak photo exhibition and outreach activity kum kadak jingrakhi yak Azadi ka Amrit Mahotsav ha NIT NIT Meghalaya Shillong. Hakani ke jing pin inam ikidur lapin I yak jinglet lightlu jong India halaki benta. Director ka NIT Meghalaya Professor Ayon Bhattacharjee ubala play ya kejingpin inam yikidur hakala sngi uplay ulaong ba kejingpin I yakinikidur ka penken mau biang yikituki por jong kejingale lightlu ulakan turu yikinong shimbenta bakin yang scam bat yaitre ban pin urlong yikijing angnu jong ki riuslur giblaya don benta hakejingale lightlu kanang bakari kan kiyo shaprang. Deputy Director Jangka Nehru Yuva Kendra Sangathan NYKS Shillong ulapentip baya katarik ban pa yaki application nakamenta ka National Youth Volunteer lapin jalan naka khandai tarik ulber saka arpau sau tarik ulber arhajar arpau lai. Kito kibakwa ban apply kila root ban tap online yaki application ban let airu yaki kot kisla badan kambaro shaki office jong NYKS kebadan haki district jongki ban penkut yak kubor sesien ngan pensau yaki mat pakongsan lapen semayo konrat ke sangma ko menteri Rang Ba ke Meghalaya da ulat ke jala upagu chohan henen kasngi haki jingdon rangkat menteri Rang Ba do Narendra Modi. Pentikna menteri Rang Ba ke Meghalaya ukonrat sangma ba ke sarkar MDA2 kan shim yiki kendoan ban aila de ke jingti ba jingkai ba ni udoyong ha ke jala. Bat khot jingalang menteri Rang Ba do Narendra Modi ya barok ke menteri jong ke sarkar Assam ha Guwahati nen kasngi ban bishar bania iki kam ba pher ba ya dai bat ka bha kamian bat ke jing pentre kami ke scheme jong ke sarkar. Kat tu ko kubor kelakut nak All India Radio Shillong.
Connected All India Radio Shillong